Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Z Channel. Okay guys, hari ni aku nak tengok trailer The Fantastic Four First Steps. Yang ni adalah trailer yang pertama aku rasa. Before this dah keluar hanya teaser, and that one dah dapat 100 million views. So macam mana trailer dia kali ni? Jom kita tengok sama-sama. Wow, folks, we all know the story. Four brave astronauts head up into space and come back forever changed. This car? Our city, our planet, owe a debt to these intrepid souls. And while we can never repay them, 1960s, betul lah? 1950s, 60s lah. Fantastic Four. Thank you. Thank you, Fantastic Oh, thank you, Fantastic Please Four. welcome the Fantastic Four. Fantastic Four. Diorang dah memang as a team dah. Herbie, how's that sauce looking? Okay. That is fantastic. You're late. What do you mean? What do you mean? What do I mean? You're late for dinner. Yes, we are. You late? I just said that. Are you pregnant? What? You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be Snowstorm the is best pregnant. dad. Just kidding. You are out of your depth. We are gonna be the best uncles ever. We can do this. Nothing's going to change. Wow, this is something new. July. Directors. Are you the protectors of this world? Ui, Silver Surfer. Yes, we are. Your planet is now marked for death. Oh, dia pegang. Oh, dia pegang. Hilang fold. I stretch the bounds of space. Oh, sama macam Fantastic Four yang sebelum ni. Are we safe? I don't know. There's not enough time. Smart person on Earth. I'm not giving up. Okay, characters. We will face this together. Macam kereta ni. We will fight it together. As a family. First time. It has to be us. Flame on. We will protect you. Fantastic Four First Steps. Whoa. Whoa. Okay, July. Okay guys, couple of things that aku nak share sikit pasal Fantastic Four First Step ni. Apa yang kita tahu adalah filem ni dia punya background dia adalah the 1960s, 50s or 60s macam tu lah. Aku rasa lebih kepada 50-an kot, judging by dia punya atmosphere, dia punya kereta dan sebagainya. Tapi dia punya background, dia punya tahun tu, although dia 50s and 60s, dia advance tau. Sebab tengok tadi dia robot Herbie tu, and then Fantastic Four ni dia ada macam spaceship, dia punya own ship. Dia adalah aku ada baca, dia kata it is a retro 60s forward future looking punya era. So dia wujud macam tu, meaning to say dia memang daripada diorang ni daripada universe lain lah. So itu pun Kevin Feige dah sah kan. Dia bukan dalam the same universe as the MCU. Okay, that's the first thing yang aku nak share lah. And then kita dapat tengok tadi daripada trailer ni, memang betul lah dia set in the 60s, tapi different 60s from the MCU yang kita tahu lah. And then so aku ada baca, diorang kata, Kevin Feige kata untuk filem ni dia takkan buat it's not going to be an origin story. So bila kita tengok trailer tadi, macam semua orang dah tahu diorang ni Fantastic Four. Meaning to say, kita tak akan tengok macam mana diorang jadi,
macam mana dia berubah menjadi Fantastic Four, mungkin kita takkan tengok lah. Dan aku almost certain of that. Dan kita terus dia beri filem ni akan terus menunjukkan macam mana maybe the Fantastic Four ni dia hidup as a family. Sebab tadi kita tengok Sue Storm dia pregnant. So that is something new. Dalam filem-filem Fantastic Four yang previous version tak pernah pun cerita pasal Sue Storm pregnant. In the comics aku tak tahu. Tapi dia lebih, bila dia tunjukkan Sue Storm ni dia pregnant, dia lebih menguatkan lagi the concept of Fantastic Four ni sebagai the first family. So aku tak tahu, banyak aku baca yang orang komen that this movie will bring back nostalgia apa semua. Aku tak tahulah sebab aku tak follow. Aku bukan expert dalam komik, tapi apa yang aku tahu adalah Fantastic Four ni adalah antara the first character in Marvel punya komik. So dia adalah the first family. So this film Fantastic Four yang kali ni dia stay true to that. Kita tengok jugalah dari segi kostum dan juga dari segi band, the Thing itu memang betul-betul sama macam komik. So aku rasa we can expect banyak komik accurate punya karakter, storyline, props dan sebagainya lah. So kali ni kita banyak dia tunjuk dalam trailer ni apa yang dia perkatakan selama ni. Dan juga satu perkara lagi adalah kenapa Kevin Feige dia tak nak buat origin story dan dia nak filem ni terus saja berjalan dengan Fantastic Four tu terus memang dah wujud. Sebab this film adalah pertaruhan MCU atau Marvel untuk future Marvel punya filem. Dia maknanya dia mempertaruhkan pertaruhannya besar untuk filem ni. I'm not sure why, but apa fakta yang kita tahu adalah this movie is set for the Avengers Doomsday, di mana dan juga filem ni dia lebih bridge in the gap between Fox and MCU lah. So banyaklah filem ni adalah MCU punya, orang kata reboot ataupun dia punya effort untuk mengembalikan lagi zaman kegemilangan Avengers Endgame. So aku tak tahu, aku tak nampak pun filem ni akan membawa kembali kegemilangan MCU, tapi berdasarkan trailer ni tadi, it is moving towards the right step lah. And hopefully kita sebagai fans dan juga penonton tidak akan dikecewakan lagi sekali oleh Marvel dan juga Disney. So hopefully kita boleh enjoy tengok filem ni when it comes to cinema Julai nanti. Alright guys, itu saja aku punya reaction terhadap the new Fantastic Four first step trailer. So kalau korang suka aku punya reaction ni, sila tekan butang like, share video ni dengan rakan-rakan korang yang lain, dan juga bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe ke DZ Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.